Ovo je jedan od najozbiljnijih zahtjeva koji sam dobio kad sam došao na funkciju u glavnom gradu i prije svega hvala što ste došli. Ja ću dati sve od sebe da izađem u susret i da vam riješim taj problem po cijenu i da ostane bez posla. Ja znam da kroz ove zahtjeve vi tražite između ostalog i zadovoljenje nekog ličnog interesa, ali i neke šire ukupne slike u glavnom gradu i kad sve saberem i oduzmem, vi, gospodine, tražite više crtanih filmova pred spavanje, više slatkiša, sokova i više vrtića, ali tako ako sam dobro razumio? Danilo je moja najslađa stranka i kad bi djecu slušali, sve bi bilo mnogo bolje. I da, borit ćemo se za više vrtića, ali ipak za manje crtanih i manje slatkiša. Baci 5. Bravo!